Welcome aboard. Игорь, а что мы берем? Она ее укачивает. Ты, главное, не раскачивай лодку. Я поэтому говорила, что Actually, not that new. It was dug out by Swedish war prisoners in the late 17th century. Næste bro, vi har her foran os, er meget lav, så vi vælger at blive siddende. The next bridge right in front of us is extremely low. Please remain seated. Nyhavn har faktisk altid været meget travlt havn, og i de gamle dage, der var det her område mest kendt for sine mange sømænd. Der kom og drak en masse øl, var ikke bange for et slagsmål, altså også de mange frække piger, den her del tilbød. Men det ændrede sig i 1970'erne, og det der engang er blevet kaldt for den beskidte nordside, er i dag en af de mest moderne kvarterer, vi har her i København. Nyhavn has always been a busy harbor, and in the old days, this place was notorious for the drunken sailors and ignored taverns that offered cheap beer. But that changed throughout the 1970s, and what used to be called the dirty north side is today one of the most plush areas we have here in Copenhagen. Opera House. Same architecture. Built this opera house. Og hvis I kigger længere frem en smule til højre, så kan du også allerede se vores opera. Og den åbnede i januar 2005 og bygget efter tegninger fra Henning Larsens tegnestue. Den her opera bliver altså en gave til København fra AP Møller Fond, og den har hele 14 etager, hvor 5 af dem faktisk ligger under jorden. En af de meget karakteristiske ting, der er ved vores opera, det er jo taget. Det er faktisk en af verdens største frit udhængende tagkonstruktioner med et areal til, hvad der svarer til 1,8 fodboldbaner. En gang om året så afholder Red Bull også den her ekstreme udspringerkonkurrence, hvor folk springer ud på operans tag. Det er altså cirka 27 meter, de springer. On your right hand side, you can now see our opera. And it opened in January 2005 and it built after drawings by the Danish architect Henning Larsen. And this opera was a gift to Copenhagen by AP Møller Foundation. And it has 14 levels, of which 5 of them are situated under the ground. One of the most characteristic things about our opera is the roof. It is one of the biggest free hanging roof constructions in the world with an area as big as 1.8 football fields.
And once a year, Ripple hosts this extreme diving competition where people actually jump from the roof of the opera and of course out into the water, and it is approximately 27 meters they jump. Было бы интересно. Og den store bygning, vi kan se på vores højre side, der ligger i baggrunden af et nyt kraftværk, vi er i gang med at bygge her i København. Og når det er færdigt, så skal taget faktisk være en brugbar skiløjpe. The big building you can see on your right hand side, and in the background is a new power plant that we are building here in Copenhagen, and when it's done the roof is supposed to be a ski slope. Og det sorte marinefartøj, vi kan se på vores højre side, er Danmarks sidste ubåd, og den bliver også kaldt for Salen. Inden det blev museumsgenstand her på Nyholm, så nåede den faktisk at deltage i Irak-krigen. The black naval boat you can see on your right hand side is the last submarine of Denmark, and it is also known as the Seal. Before it became museum's property here at Nyholm, it participated in the Iraq War. Og det sortgrå skib, I kan se en smule længere frem og igen på vores højre side, er fregatten Peder Skram. Og Peder Skram blev kendt i 1982, da det jo ved et uheld kom til at affyre et missil ind i et sommerhusområde. Heldigvis var der ingen, der kom til skade, og den her episode er senere blevet kendt som Bosa-missilet. The big gray naval ship you can see on your right hand side as well is the frigate Peder Skram. And Peder Skram was commissioned by the Danish Navy in the 1960s and was the pride of the Navy until a day in 1982 when it accidentally fired a missile into a holiday area. Nobody got hurt, and this episode was later known as the Whoopsie missile. Hvis I kigger længere frem og igen på jeres højre side, så kan I også se et lille grønt område med kanoner og flaget hejst. Og det her er det gamle fort, batteriet Sexus, opkaldt efter den mand, der opførte det, nemlig kong Christian den 6. Og derfra der affyres der hver morgen og hver aften en kanonsalut til ære for det danske flag. On your right hand side you can now see a small green area with cannons and a hoisted flag, and this is called the Battery 6. This named after King Christian VI. Every morning and every evening a cannon salute is fired in honor of the Danish flag. Og de hvide skulpturer, vi kan se igen længere fremme på vores højre side, er lavet af flygtninge i 1996. De skal forestille mennesker i eksil. The white sculptures you can see on your right hand side were made by refugees in 1996. They are supposed to represent men in exile.
Нет, или русалочка там? А? Вот она, русалочка-то. Little Mermaid. Anders illustrerer H.C. Andersens eventyr af selv samme navn. Hun var en gave til København for Carl Jacobsen, der faktisk var søn af ham, der grundlagde Carlsberg Bryggerierne. Og hun blev så på sin sten her. This illustrates the fairy tale written by Hans Christian Andersen. And she was a gift to Copenhagen by Carl Jacobsen, the son of the founder of Carlsberg. And she was created by the Danish sculptor Ulrik Eriksen in 1913. And Hans Christian Andersen's story of the Little Mermaid is not like the Disney version at all. For example, she doesn't get her prince, and she also dies in the end. Og igennem årene så har lille havfru været udsat for lidt af hver. For eksempel så har hun jo fået skåret sit hoved af hele 2 gange. Første gang der fandt man aldrig hovedet igen, så det nyttigt er derfor blevet med. Hun har også været iført i burka under Mohammed-krisen og senere fået påmalet en bikini med graffiti. Throughout the years, the statue has been vandalized many times. For example, she has lost her head twice. The first time the head was never recovered, so a new one was made. She's also been wearing a burqa and a bikini painted on her. Знаменитый ресторан здесь. Да. Ну, давайте я вас кого-то пригласил. Мы приехали уже, да? Могли бы приехать, там за час. Ира, написано, это ресторан, да? Или вот тот? Это здание. Это здание. Это голосовое, это. Я, может, кровать. Og nu skal vi til at forlade Ellehavn, fordi vi skal sejle på igennem Christianshavn. Осторожнее. Og Christianshavn skal der gå omkring. Анфиса, голову в карман. 400 år siden, og hun har så der som forberedt. Og when I was in the inner harbor, because we were to view a very old Christianshavn, which means Christian's Harbor. And it was founded by King Christian IV almost 400 years ago, and was aimed today as a model. Og torvet vil se længere fremme og til venstre er torvet på Vor Frelser Kirke. Og kirken stod færdig i 1696 og tårnet cirka 50 år senere. Og udvendigt der har tårnet en vindeltrappe med 400 trin, og du kan faktisk gå ud i vejen op til toppen. The Tower Tower, you can see in front of you to the left, is the steeple of Our Saviour's Church. And the church was built in the late 17th century. And allowed that the steeple, it has a winding stair with 400 steps, and you can actually walk all the way to the top. Og øverst på toppen af tårnet, der er der en 3 meter høj Kristusfigur. Og Kristus, han har en sejrsvane i hånden. Den her statue, hvis du kan se, at
Christendoms indecipher i Europa i det 17. århundrede. And on top of this table, there's a 3-meter tall Christ figure, and Christ is carrying a banner in his hand. This statue symbolizes the victory of Christianity in Europe in the 17th century. Og hvis du nu kigger til venstre efter den næste bro, vi har her foran, og så har man et rigtig godt udsyn på Frelser Kirke. Det er et godt tidspunkt at tage et billede, hvis det er det, man har lyst til, men man skal være meget, meget hurtigt. And if you look to the left, just after this next bridge, you'll have a very good view of Our Saviour's Church. It's a very good time to take a photo, but you have to be extremely quick. Extremely quick. Aja. Aja. Aha. I dag der er Christianshavn meget smuk og også en meget dyr bydel, men sådan har det faktisk ikke altid været. Lige efter opførelsen, ja, der havde kong Christian den 4. meget, meget svært ved at få folk til at flytte herud. De fleste synes nemlig, har været på hovedrøde, og faktisk så lå det også for langt væk fra resten af København. Han måtte derfor lokke folk med gratis storlader og hele 12 års skattefrihed. Og det næste, vi har her længere fremme, den er altså meget, meget lavt den her gang. Vær venlig og blive siddende. The next bridge we have in front of us is extremely low. Please remain seated. Today, Christians Harbour is a very beautiful and very expensive part of the city, which only have been one established, making it difficulties getting people to move out here, as everyone felt too isolated from the rest of Copenhagen. The government had to alert people by offering free plots of land as well as 12 years of free rental. And we are now in a part of Copenhagen Harbour, where as soon as we hit those white apartments, just a little bit further ahead and on your right hand side, I'm not allowed to speak in this microphone anymore. The noisy people who live here. Og jeg er nu et sted i Københavns Havn og Canada, hvor vi snart kommer det her ude lejligheder en smule længere frem på vores højre side, så må jeg ikke snakke i min mikrofon længere, hvis jeg ikke er med de folk, der bor her.
The next bridge is again extremely seats. Building on the right hand side is a Natura rebuilt by Kingfisher and Ford, and back then this building was supposed to use to store beer to the sailors in the harbor that got around 10 liters of beer each and every day. Back then the water wasn't clean enough to drink. Анфиса! Det er det såkaldte marmorbro, vi har her foran, altså de to pavilloner, vi har oppe på vores højre side. Nogle af de eneste rester af det originale Christiansborg Slot, der bygget 1745. Resten er stadig brændt ud kun 49 år senere. The beautiful so-called marble bridge we have here in front of us in the two pavilions on the right-hand side are some of the few remainings of that original Christiansborg Palace built in 1745. The rest of the palace was burned down only 49 years later. Og den næste plads, vi har her foran os, hedder Storebroen, og som I selv kan se, så er broen den her gang utrolig smal. Nu er det derfor meget vigtigt, at I har hænder og armene og hovederne inde på broen og ikke bliver siddende. The next bridge we have in front of us is called the Storm Bridge, and as you can see this time the bridge is extremely narrow. Please keep your hands and arms and heads inside of the boat and remain seated. Надо догонять. Опа! Задел. Все, вырулили.
længere fremme på vores højre side er Thorvaldsens Kunstmuseum. Og Thorvaldsen var en meget kendt dansk skibberhugger, der levede det mest af sit liv i Italien. Han blev tilbage her til København og døde længe i 1940, og rygterne siger faktisk, at han blev afbrudt af den her bygning. The big yellow building in front of you and to your right is the Thorvaldsen Art Museum. And Thorvaldsen was a very famous Danish sculptor who lived most of his life in Italy, but he returned to Copenhagen and died here in 1844. And rumors say he's actually buried underneath this building. Christiansborg, og det var altså her kongefamilien havde sit slot på Slottholmen til 1794. I dag det her er en højesteret og folketing og holder til. On the right hand side you can now see Christiansborg, and this is where the royal family had their royal residence until 1794. Today it is in the Danish Parliament and the Supreme Court. Og det næste vi har her længere fremme igen meget meget så den her side. The next bridge we have in front of us is again extremely low, please remain seated. And in a moment, we're going to hit Holmes Church, where we also have a stop. We're going to wait there for approximately 10 minutes. Afterwards, we are going to continue the tour back to New Haven. Og ved et øjeblik, der rammer vi altså Holmes Kirke, hvor vi også har et stop. Vi kommer til at vente der cirka 10 minutter efterfølgende, og så er vi tilbage til Nyhavn. Приехали. It consists of 4 intertwined dragon tails, and on top of the spire, you can see 3 crowns, which symbolizes the 3 Scandinavian countries, Denmark, Norway, and Sweden. Those dragons should have been crocodiles, but back then in the 17th century, nobody knew how a crocodile looked like. It was a very exotic animal, an animal we did not have here in Denmark. So now we just call them dragons. Я понимаю, Stock Exchange. Биржа. Фондовая биржа. Смотри, у него голова и вот шея.
The big grey building you can see on your left-hand side is our central bank, and it is built by the Danish famous architect Arne Jacobsen, who is mainly known for his design of the chair that we call the egg. Ты чем-то недовольна? Смотри, никого нет, одни мы. Поэтому все ушли, потому что Ну, так... ее надо так выжать и потрясти, чтобы она сказала. А мы закругляемся. Закачала на волнах. Де стенд? And the bridge we have here in front of us is actually pretty new. It should have been done 3 years ago, but it was just completed this last summer. It is also known as the kissing bridge because when the bridge opens and closes, mostly when it's closing, it looks like the bridge is kissing. Easy. We're now leaving the inner harbor and going back into New Haven where we started. And if you look to the right-hand side in your seconds, you can see a white arrow out to the back of the truck. It's between a brown one and a more cream-colored one. It's number 67. This is where beloved Harrisville author Hans Christian Andersen once lived. And he landed here in New Haven because this was so close to the Royal Theatre, where he had applied several times as a ballet dancer. But to our luck, he wasn't suitable because he was actually both too ugly and too clumsy, so he never got in. Instead, he turned to writing, which made him a household name the world over. And the next bridge we have in front of us is again extremely low. Please remain seated. And we're now back here in New Haven where we started, and I would just like to say thank you for your attention, and I hope that you have enjoyed your trip to Copenhagen Harbor Canals, and that you'll enjoy the rest of your stay here in Copenhagen. Have a very lovely day, and again, thank you for your attention. Thank you.
Ну вот. Торжество закончилось. Около часа все это заняло. Да, поэтому на нашем мягком возрасте это очень важно. Нет, нам не надо. Я понимаю. Ну как, Анфиса? Очень хорошо. Очень Тебе понравилось? красиво. Замечательный город. Город Как красивый. ты сказал, в такой компании, да. Ну а город-то при чем тут? Это я ж тут город ни при чем. замечательный. Чудный это она, чудно, очень выдержит, очень выдержит. Ну конечно, столько лет.